야, 오늘 오는데요. Bitch. He uses the human shield, and she still protects him? Destro supporters are fanatical in the devotion. Well, Yeah, the well, target is down. 그리고 우드와르디오 무대에서도 realista seguran mocno pripočeo On our way. mislim da bi otprilike znao da sam otprilike ne znam uglavnom on će uskoro biti mislim neće biti potrebno 6 minuta. Ako neko, u stvari, ako imate link od Actiona, program za snimanje igrica, pošaljite mi ga i onda ćete igru gledati koja će brže da se bude. Znam, ja sam imao demo verziju Actiona i klipi mi se jednom uploadu na mojom starom kanalu, mi se uploadu za nešto 2 do 3 minuta, od klipa 5 minuta. I eto, ako imate pošaljite ga i ćemo i češće da snimam. Jel znam i baš dugo nisam snimao pripora. Znam to. Ne znam zašto mrzim da snimam. Imam nešto drugo i onda da snimam. Sve mrzim. I eto, napokon sam se odlučio šta da snimim. Što najvažnije. Ne kad, nego šta. To je meni najveći problem. Kao što znate, izbacite si imao da doberete igricu. Vidio sam skoro nijedan komentar nije stigao. I onda sam odlučio da snimim ovo. Eto. Zaista nisam imam drugu ideju šta da snimim. I eto onda sam se odlučio da sam imao mini igricu. Eto. Mogu da skoro čaju. Život svuda. Kako sam prošao? What the heck? God bless you, Carlos. This way, into the sugar field. Da, mislim da ćemo biti sasvim kratko. There's the airfield. Ako već želim nešto da snimim, kako se instalirati, krekovati, Call of Duty Black Ops snimit ću i ono... Eto, moći će se igrati. Eto, sve. Što da kažem... You secure our transport? The plane is ready, but will be torn to pieces on takeoff. One problem at a time, brother. We're leaving! Move back! We can't wait any longer. Da, nas. I mislim koji su super. I dalje nije omiljen. Give us cover, Mason! I da, zaboravio sam vam kažem, imamo još sad jednu igricu, Vietcong 2. Ako želite da sam i da to snimim, napišite komentarima. I da, ako neko zna zašto mi Vietcong 1 puca bukvalno igrica stane na trećoj emisiji, ono kada prvi put uzmete radio da zovete glavnu komandu, onda mi stane igrica uvijek, znači pukne ono, ugasi se. Ako neko zna razlog, nek mi napiše, evo. Da si žrtva.
idemo. Maš nas briga za naš život, idemo da spasimo drugo. Runway's clear. No choice. Yeah. I knew what I signed up for. Got me fine. Let's go. Get out of here. I vjerojatno znate šta će se desiti. O, to je Bog. Što ljudi, da ste uživali u ovom klipu, vidimo se u sledećem i što god budete želi s njim. I vidimo se tamo. Poz. U stvari čekajte da završim s njim. No. You We killed the always double. know. You think we didn't know of your plan? Znači za bagova kao što vidite. It's my gift to you, in honor of our new relationship. Malo je. Kill se. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest fears. I have plans Eto for you, ljudi, to je America. to. Vidimo se u sledećoj poz.